mi sentiment do khang da bidai di asiba do puraba matungda mayam do pasana phammaga ngai ga leminara kanda asiba do puraga magi ngarang di postmortem process to tawre da ngarang di agenda ma set to ya re ba hadi mob ke agenda rom da chapra khoi mete mer te sudum la ga pa ngang ba hadi naga gi su la ga pa ngang ba khoi si o di si to dam ne to na to dam even imam na yam pasana hai ba khoi da belly da kuki mai am ta leitra bne khoi na to ga da bu je ching de ne da khoi ngasi asiba se receive to raga hayang postmortem gi kari gi process to la kanda akhoi me am pun min ga ngasi akhoi gi ngasi sauning ba pangan je mangan gum je ha ba bo akhoi gi mi jing ji ya da bi concept am le ba aduna ngasi condemn to re na praja miyam na waru bi no ba condemn to ro pa ha si we are trying to support ko the kayani moi organization jing jena lorok pa step sing do CSO sing na support to na ba adu ma tanja ma lori ne na lobi ba maram di akhoi gi sidai da leadership oining ba leadership saba amadi activism gi pota situation jibu harness tawraga sai harness tawraga na moi gi profile sakana bo na ba mi me ama koi manipur husik lei ba masi lei bana su maram moraga sai gi kano su warang mane ba akoi gi apex organization sing je warang mani united naga council na mayam na hybrid chomi dead body receive to kanda united naga council lakri kari no NPO gi mi lakri kari no moina convince to bi ga dabne akoi na ahing ma pitho ke bado si lei ba si ni na akoi as a UCM moina as a kokomi moina akoi chale ba da leimine ba but then sounding mane helaba praja mayam leibini na last tear gas kapaga adum kai ri du ne ko aduna condemnation gi adugi adagi engana tribal gi organization jing na su condemn to raibo organization jing je moina link up to raga agenda du punna pumina ba yana ba ko akoi na ching da sumaina to ke valley da na sumaina to biu then de-escalate to ba yana ba akoi da su victim mo enda ba moi su victim mo da ba economy su victim mo da ba ai tare de issue je kamain to puraga kamain to ga na loi ji ya po to phajana khanba ma change ba ko adugi wari ni lei je aduna kona condemn to pa no na condemn to pa hai leite for us akoi gi oina di UCM adagi samna da UCM ga keno ga gi oina kokomi gi oina di we have always been in contact with keno FNCC adagi keno ate organization lei ba even UNC ba akoi gi UCM president na try to na wari sana ba hona ba lei then matang matungina response lei ba leita ba se situation du makha pole ado hojik sumai UCM gi adagi keno gi di atopa lei ba apex organization mayam gi oina di akoi gi oina di even kokomi gi oina ba da any joint opportunity is welcome ne ba koi gi ko aduna mase agenda se to matam da tribal gi ni sidi maitai yaw ya roya do maitai gi ni tribal yaw bra ne sum se to le da de ko sida common lei oiba right ama la kom change ko adu se to le da ga di adu marak ta leiba activism gi adagi miyam da provoke tawning ba wangang ma da ko akoi maitai di le noi ke dori lao akoi ho si ga ne lao ba sidai kang popular sa se ai bo ya roi da ba mi miyam na hanung dang da ngangi ba miyam do adu gum potu da oina tarakani aduna moi gi phajaba iho moina pami potu direl tawna ba machak am oira kani ha jai sumai nam jai yam